Ni wirigira bungi ni urukiri rungi rurwega muraithiria wa Meru TV ngitikagia ugukira bwega na ndatega nkona ni tha hijiri cia kurukana ndaika 20 na hijiri na juju ni mubango jua turinge ime nimbetagwa nansi ndogo arakumbi urindene ya Meru County na Kinyaume ya Meru County ganko gwate ugeni ikiendaga gukunyira jare mangathetine rukiri rua na njarene yakwa ndi na ngatheti ya The Standard na mbere tutonya mangathetine ngakurikania na ari antere chia Tharaka kwina mambura ja moto tigi kiambi matanka jarejete na mbere na ara na tukwamba kutha tukigwatanira na andiki beto banteto barintere ire wona cia kinya itha ingi au tukwamba kutha tukigwatanira nabo nikenda tukaigwa uria gwitete na mbere na tukauga pore sana kiri antu Tharaka Nithi County no tubwa gutigwane kiambi matanka na kinya tu antu ba Meru County tukugwa tutigi antone hanene jarene kwarukirwa narua ndina ngatheti ya The Standard na nikenda ngagukunyira na njira enkwe nikenda nagoka umara ugachwa ngatheti eje kiambiria nteto ira nkona inenkeretwe kanya kambere aja kwina Ruto's radical plan to finance asla budget ni mantu ja mubango jwa mutongeria wa nthiguru jura jwa kumuchumira muno nonto bago finance budget eje ya hasla kire thirikari ya Kenya kwanza kwina mantu jaraja ombite kuthaja gitana mbere jaraja mbere kuthurwa jagitana mbere na ari antere chia Bomas of Kenya gitarere kurekerwa kwa mpumi chia kithurano kia mwaka muthiru na kwina biuria biombite kuthurwa bikiuma kana bikijania kumana mutino jurajo wa barabara kuri antu bombere kuthurwa kapu ijure bagikwa na kumania na mutino ngari yawe igotonya ndene ya Juja Dam rugono ruri karatasi nega 12 rugono rwa budget ya asla ruri karatasi nega 5 na 6 tukitegera karatasi na kambere kwina murder suspect turns himself in, accuses women of not paying him kana mathuganiru omwe nombete erite Boris kana nerite Boris atenwe wombere kwithirwa akiriwa ni ukuraga mwekuru uju in Sabatia na gitumi gya kuraga mwekuru uju gite kumenyekana na kuritwika police say suspected plan of the murder is also in custody na ureo kwirikana kana ureo kuthuganirwa no warite muntu uju kuraga mwekuru uju arirwa na gwati na ingirwa kambine ya Boris ko rugono ruru karatasi nega 2 kangatheti ya The Standard na kept to heighten compliance on tax affected goods kana kept kwamba kwithurwa ikithingatira mono mantu ja tax kiri intobiria bi kwamba kwithurwa intobite batere counterfeit goods into the market na Kenya Bureau of Standard ni kumba kwithurwa ikithingatira mantu ja karatasi nega 3 kiringatheti ya The Standard muraithirio wa Meru TV rukirurwega kwina Reverend Odonya to be ordained and installed as new Kitare bishop. Arirwa, he will be replacing Bishop Maurice Colley, whose resignation was accepted by the Pope last year. Preparation for Saturday's ceremony are underway. Nina Reverend Odonya hakomba kwithirwa akireplace Bishop Maurice na kuririkana kiatho giki komba kwithirwa gigitana mbere muthenya jua Saturday na irirwa yari surprise kwa announce wa tariki 4 mwaka muthiru na aria Pope Francis ombere kwithirwa appointed Reverend Henry Juma Odonya as the new bishop elect of the Catholic Diocese of Kitare na komba kwithirwa ordained muthenya jua Saturday. Karatasi nega kauga tuthatu kwina anabairi ba twins ntakaijire twins kana chia matha kutonya secondary
imwe na aria uburare ne buburare wendi bwao na barirwa nande ne barathurirwo bo baire ku join tukuru ya St Joseph Boys National nterechia kitare rugono ruru karatasi ne gato thatu karatasi ne gato na kwina why state wants to spy on your mobile money transaction kana ne mbi egotuma mbegoro yomba kuthurwa kana mbi ya Kenya yomba kuthurwa kithingatira utomeri bwaku bwa mbecha kana transactions irio thithagia gukurukira thimu yaku na over 400,000 businesses currently use Safaricom Lipa na M-Pesa service na kuretwika thirikari ne kuthingatira muno transactions ira igweta na mbere kire mobile money transactions rugono ruru karatasi ne gato tano kwina manto ja agriculture reforms that will boost production and drought kana Kenya kwanza nirekeretie budget ya mbere policy ira kwamba kuthurwa igikandana kana ikiongera uchiarithania bwa bya kuria ja nthiguru ni ukarikana nthiguru yetu mbakiboni yo ni urimi na kwa thirikari ya Kenya kwanza ni thithite kama taratara ira kwamba kuthurwa ikiongera urimi ya nthiguru ni ukuthiria mpara ira yitite kana ira mbaga kuthurwa ikirumira nthiguru ije kagita gwa kagita karatasi na gato tano kena rugono ru karatasi na gato tantatu kwina manto ja NHIF manto ja Korea NHIF the government to change contribution model to the NHIF na aria iri to treasury ni propose the contribution to change from being individual based to household based na aria new contribution model will turn the insurer into a social insurance scheme. Treasury ni propose mbecha kana contribution iri thithagwa kiri NHIF chume na ndikire muntu kiombe gitwike ninja ikariaga pa household watwika te muntu kiombe ukuria ari wenka state to boost rugono ruru karatasi na gato tantatu kangatheti ya The Standard Modavad. I have no ill will against Gachagua. Ojo ni Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi na aria kiri interview muthenya Joigoro araugire we hatina uthuku kana hatina mantu jama ina hatina mibango emi kuhusu kana jegie munini wa nthiguru ije Rigathi Gachagua na aria akuga roles ciao kana ngoge ciao ira banenkeretwe chire clearly defined na aria menerete kia magia Azimio kuga ithurano bia mwaka muthiru no kathio mbere kuthabikiwa Prime Cabinet Musalia Mudavadi na areganite na mantu ja wenda kuigwa jara Mudavadi arauga muthenya Joigoro ja karatasi ne kamugwanja ngatheti ya The Standard. Senate approves IEBC bill on selection panel without amendment. Kana Senate ni rombere kuthura gikurukia IEBC bill ya kuthurwa gutena amendment no iriko rugono ruru karatasi ne gatonana na kio kia magia Azimio niki ugite gikomba kuthagi kilekeria jaraje mbere kwithwa jagita na mbere kire ithurano bia mwaka muthiru bia mweri June na ndio na Azimio's Kalonzo Musyoka Martha Karua and other leaders arrive for a press briefing in Nairobi.